Hello, Jisuno poito khlailaidi khananai rokno ani kha kaham techibai. Ang Stephen Kaitor ni kok podcast ni host norok no tinini episodo lamsugo. Laithangnai episode sung Mathai chapter 1 ni verse 1 ni simi 17 joranai lekha. Aro sung sereng laikha je Jisung kha Kaitor ni semai nangpaimani sehnei. Te sereng laikha je Kaitor engkha semai naraknai sha. Bo Abraham te Daud no semai rima abo Jishu paima bai. Kaitor je a semai rima ni a kok nangpaima sehnei sung thangnai ni episode Simon laikha. Tini sung nailainai Matthew chapter 1 ni verse 18 ni simi 25 jora. Paidike deglaya wui Bible phil lainai ang nainai Matthew chapter 1 ni verse 18 ni simi 25. Nainai verse 18. Jishu Kristo achaimani kok ke ahai. Bini buma Mariam by Joseph ni kok sengjak. Haipano borok kaijagya sinino. Pola kathar by bo sagderia ungmani chengjakkha. Oro puilao na wansuk laina oje word kok sengjak. English translation ka aro betrothed nene nangmannai. O kok sengjak eba betrothed mani abo Judai rong ni culture ro bahai ke yachakjak abno wansuk thai. Tamni himale Judai rong ni culture ro kok sengjak ke borok korok ni kaijak masuk sini culture ro ka abahai kan hazagya. Nang kaijak ya sak nor korok ni individual separate heda. Kintu bong ni culture ka jodi nini engagement engkha mane nung legally norok kunai kaisa engkha. So nung akok jodi nini akok sengjak ni hoite nung cherlainani ba kaknani gangga nung tam nangnai ke nung aboni bagai divorce nangnai. Aboni bagai obo belaikhino kok kotor. Oro otoi bohnei sawo borok kaijagya sinino Mariam sagderia ungma chengjakkha. Tabuk okong kisa wansugui nani kutuk ke wansugui nadi. Joseph bahai ma tongjakkha. Joseph ni jagao jori sung kia bo phano bon jagao sung jori ungkhang ke bahai ma tongjak khamu wansugui nani nao. Joseph je pru okok khana pru bo shock nangjak bang khana nangjak khana eba ke betray khlaijangmani thokaijangmani haima tongjakkha. Confused bo nangjak mano Kaitor nung tangi mo hai omo hai jinis ani sakao khiklaikya ban tangi mo hai jinis an sakao ungkha hini bo wansugui jang mano henda it's sababik mane it's very natural omo hai wansugmung jodi phaiyang ka I think it's not natural jodi borok khoroksa bo sound bo boni mind jodi think ka bo sababik o jinis bo wansugnai. O verse te kaisa important details ang abna highlight khane musungo oro omhai hini sijak bo mane Mariam bo phola kathar baise sagderia ungo. O detail belai keno important. Tangai hinke o detail serai ke punugo je bo ungkha bo Jesus ta Jishu ungkha bo fully God fully Kaitor te bo fully man. Bo te bo fully borok. Bo phola kathar ni bising te se sagderi angine abo meri sagderi angine bo atsayo. Abon bagay all detail belaikin important ang wansugo. Faidika sing next verse pornay verse 19 oti hin sawo. Bo bay kok sengjang lai Joseph ungkha borok kaham. Bo lukuni buskango Mariam ni mukhang sokna muchung jagya haike tep sake kok cherlaina hnei bkha chapkha. Tabo o verse je word use khaimani abo English on khato just oro kok borok khato borok kaham ni sawo. Ngka borok kaham mane abo tamo borok kaham mane abo in simple words sanatangke je borok Kaitor ni kogo bachai tongnai Kaitor ni kok khnanai Kaitor ni laws no mani nai kubui ni lamao himnai I o borok no ngka borok kaham. Ke Joseph ngka abo hai borok. Bo soi ni lamao himnai borok. Tabuk Joseph ni thani wo tam lama tong. Obo ni hoiti yok nani.
Nga jori sing aba hai ni wan suk ka by law botam klaiman ka Deuteronomy 22 verse 23 by 24 ro sijak tong jori oma situation ka tam man ka bo jori justice sik khai kan ke merino stone klaini botharmon pathor by khitari botharmon obo ka by law phia sing oro tam nug kan ke belakina different Joseph ne approach Joseph tam khlaika bo bo soi bo khlaina mun chungjago because he is a just man te bo Kaitor no kirinai borok ba bo khairok ma bo phungna mun chungjago gad bo obono bahai ke khlai ke nang oro of verse nugnai Mariam ni mukhang sogna mu chungjagya hai ke tep sake kok seplena hnei bkha chapkha in other words bo kubuyo himnai kubui bo khlainani kaham bo soi bo khlainani boro thango te aboni logi logi meri ni bagai care bo singoro nugo bo a khairong mung phunungma bo singoro nugo abono singbo shini life o onek jora wono soi khlainani nangnai abo hai soi khlaijangnai jora phaine a sate sate aboni logi logi sing buino bui bai deal khaibru khairongma phunungnani nangi mano so obono no balaikino Kaitor ni wisdom bai ke sing of situation ro kun jora sing Kaiton thani yaphari singna nang Lord ang o jora tam khlainai nung nainai ang mohai soi khlainani nango hnini nini kok thayo nang phirngo phia Kaitor o borok khairongma bo nangi ya bo khairongma bono khairongma phunukjangna nango nga so you know it's a battle nung abono Kaiton thani tlangai you know sometimes we need to lift it up te Kaiton thani wisdom sanna nang abono oro sing Joseph ni character nugui mano bo bahai ke Kaitor no kirinai soyo himnai te aboni logi te khairongma bo kuplung sing aba clearly a verse ni bising te sing abono nugui manka tag next verse of verse 20 wo tamo ni oro sing no ka omtei bo verse 20 bo omo hai wan sugui tong furu subrai ni swari khoroksa imango nugzagei hai hini saphaikha Daud ni bosong Joseph Mariam no nini hik khlainani ta kiridi bo phola kathar baise sakderia ungo tabuk oro je swari phainai bo Joseph no ringai omte hini boni porichoyo bo omte sao nung son of David bom hai Joseph no ringmane aboka son of David Daud ni bosong tabuk o jinis tam no connect khain ka again hai using thangnai ni episode salema hai obo no connect khayo je Jishu unka a promise Messiah je Daud ni line ni phainai ka boto Daud ni line no ga sababik bo jepru son of David ni jepru bono swari ning pro bo automatically o je promises kaito ni promises rock probably bo reminded he was reminded bo saimano je Kaitor o swari ni bising tamo bono sana nai goro swari bom tin so ta kiri di obviously you know nini nung mo hai jori situation klai khanke nung poder no tuini kiri mano heda nung lachimung nangnani bagu kiri mano bo obri kaijagya sani se okupulung gabon loglogi you know shame lachimung bo to phainai baksa abono tuini kiri jagi mano ke have ever doubt kukubai Kaitor ni khana Kaitor tam bo khlaina nai kha you know in confusion Kaitor ni je plan ni o je plan no kaham ka buji sugui maya tam ni bagi mo haing tong ha but mo tam mo Kaitor ni plan tamo abno buji maya ngi bo kiriwi tong mano so oboni bagi no ro swari sapai bono nang Mariam no nin hicks namna ni ta kiridi Nga aboni poren kana next of bom tim sao bo phola kathar bai se sak deria ungo nga tangai obo again hai tangai obo belaikin important nga obo no je Jishu nga sumsok grei 2 Corinthians 5:21 sing porkhe sing nugo he is sinless borong ni bisingti achakhe bo original sin tongkhamu aboni bagai no singoro tam nung ke Jishu phola kathar ni bisingti achaimani sinless by nature. Padi, sing next verse poritan Matthew chapter 1 verse 21. Bo busa chela khoroksa banai. Haike nung bono Jishu hni mung pardi.
Omake instruction Joseph ni bagai. Tam ni hinke bo bini boro rokno borong ni sumsong ni yak ni pyok nai. Tauro angel clear instruction ru. Tam instruction ke obon sao Joseph no sao je nung boni mung tam ni ma panai Jishu ni ma panai. Jishu word omo Greek ni u Joshua mani amung ni kaisa form one of the meaning of that. Nga aboni meaning tam hongkang ke Yahweh mane Kaitor mutangnai Yahweh saves. Nga omung tangi ken asake important tangi Jishu omung no manna nang ka obono tangi ke omung ni bising tui boni mission punuk jago. Bon mission tamong ka bo bororong no borong ni sumsong ni pyogna ni payu. Nga tabo oro bororok mane abu ka sabo. Ta initially je om muthangna ni plan ka to Israel bosong ni bising tui ki carry out ka. Nga tabo initially oro je bo ni bororok mane abu obviously Israel no refer kayo. But ultimately je kuno borok Jishu no poito khlainai ga bo no o borok mutangjang nai. Abos in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever shall believe in him, je kuno borok bono poito khlainai ga bo ga mutangjang nai. Paidi sing poritang lainai Matthew 1:22-23 por lainai 22 subrai ni a diari ni khuk tui hai hini samani abo nang phaina bagui omorok bebak no ungo naidi beri sikla kathar koroksa sakderia ungui besatchala koroksa bawana haike bo Emmanuel hunjagnai abo Kaitor sungbai baksa tongo hunmani se. Tabu oro angel oje swari je Joseph by kok sapane bo bono clearly bono Old Testament ni je prophecy Isaiah ni je prophecy abno muito khlaira phayoro Isaiah 7:14 no je sajagmani obo tangai important obo tangai khena asake important ke jori sing aba ke wansu abo jori wansu ke oro oje prophecy o sao je bong kai Emmanuel Kaitor sungbai tongo ge abono o diari ni akok nang phaiba je Jishu ni sinimung singoro clearly nugo sinimung tamong ka bo he's not just a teacher bo korokta teacher ba prophet ba diari abo simia pia tamong ke Jishu ni sinimung ko obono bo Kaitor he is God himself. Padi the next two verses por line last two verses 24-25 24 haini sao haike Joseph thumani bacha woi subrai ni swari samatui no khlaika bo Mariam no chengjakkha tamo ke bo bini puilani besa chelano baya sak bini sak tanglia haike Joseph bono Jishu hne mungparka tau singoro tam no very interesting bo imang ni bacha keno mukteri ni bacha keno tam no in obedience Kaitor ni kok khna woi je Kaitor dagi mani hai mungsa hesitation kri ke a je sajagmani haino bo khlaimani singoro nugo teitam nu ngangke oro sao bo kaijagwei pai boni puilan besa sak meri ni besak tanglia and a detail belaikin important tangi belaikin important ke obo sungno obo phunungo bo sikla oro je prophecy sama hai virgin birth Jishu ni a je divine nature sungabono o verse ni bisingti affirm claimano Nga Joseph abo paikina tamka asaiman porikina boboni mungparka Jishu ni mungparka nga bono nijini besah ni yachakka mani legally bono adopt khlaika nga abo ni sate no because boboni legally bon besangma bai bo David ni line ni ngi thangka ro hekena bo David ni line ni hne yachakjakha abo no belaikina interesting abo sing jori 2500 years sekang rok prophecy rok porikhang ke Jishu asinan sekang belaikina confusing hamu shikla koroksa besa banai Emmanuel all these details sing tabuk se uklugo naharinge naine bujui mano
abono obo haino kaitor kok sometimes in a situation sung buji ma yang mano pia kaitor buji ba yang tong phano bone plan amse kotor abo bo jepru nangphaina aprukon boni je wana ma singsa samung no sung abono naharinya wana wi mano ba aboni bisingti sing nugmano je bo haike wana ma singsa kaitor anyways charta point tini ni je sing sereng mawo puilan point kobo kaitor masia phaina hninai je kogrmani masia angkha jisu singa bahain hain nukha gate bong kha mathangnaisa bororok no sumsong hoite mathangnani phayo singa bono tini verse 21 of nukha gate tetam nuk ngake second point jisu ni bisingtei kaitor singbai tongo bo kha Emmanuel kaham thung hamya thung jora kaham jora hamya jeprubo bebak jora no kaitor singbai tongo je jisu no yatsakjak rok borongni sakao je kaitor singbai tongnai Emmanuel no poito khlaibai bo singbai tongo obno sing serengmangkha tekaisa third point ngatam saimangkha Joseph haikeno singbo kaitor no poito khlai thai even situations of phaimno jajago sing bujia tamung tong right haipano oba hai confusion situation phaipano singbo Joseph ni haike singlaina poito khlainani faith to put our trust in him the last but not the least next sermon ka obono je kaitor ni tuidulmo God's plan moni guidance abo shini wansugma te shimungni slaibo onnek koto shini plan shini bujimani shini shimani aboni slaipano belai ken kotor tini omsung nang shithang haino hai norok jotono no belai ken hambai ang khaklayo tinin episode nongni thani hamari ungtung hnainai abo nan surima bo kaitor ni kok podcast no norok subscribe khlaidi te share bo khlaidi jate norok nungma hai buibo je channel no discover khlainai saiman thung hnainai jate norok next episode bo missing ya te podcast ni katal episode hain hai every Monday Thursday te Saturday was release khlainai engka choya week khnawi tongmani bagui belai khan hambai choya week khnawi tongdi jotono na hambai God bless